muri manasi bakunze Nyarwanda twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Game Changer tugenda tugaruka ku makuru agezweho muri sport ndi kumwe na Aloyize meze neza wariteri nawe meze neza ewana meze neza cyane Aloyize ku munsi w'ejo wafashe telefone yawe uhamagara president wa Rayon Sport Twagereza Tadeo akubwira ko ari ku kibuga cy'indege cyane ngira ngo anejo abantu twe twabigarutseho mu gitondo mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo twari turi kugira ngo tumaze ku bintu navuga Kanyabugabo yatangaje ko bamufitiye amafaranga cyangwa se umwenda wa 135 kugira tubimubazo atubwira ko ari kugera ari mu kibuga cy'indege yaragiye cyane kabisa urumva kwajya muri Senegal kozana undi for nganye mushya ejo twari twabibwiye n'aba kozana umuntu nkazizi Basane muri Cameroon biki nuvuga ngo ngira ngo abantu badukurikirana 5 kuri 5 umuntu utagira ikiganiro na kimwe cyacu acikwa ngira ngo ni ibintu agenda amenya 5 kuri 5 kuko ku munsi twari twabigarutseho na mbere yuko hari abakinyi barimo baravuga mu ikipe ya Rayon Sport urumva rwose twari twabivuze ko yatubwiye ko ari mu kibuga cy'indege ari kugenda ariko twari twanabigaruka tubwira abantu tuti ashobora kuba ari intwara agiye kuganira nazo ashobora kuba ari abakinyi runaka agiye kuvugana nabo ariko bidatinze rwose kuri ku munsi w'ejo abagiye hanze rwose ko yaba kuko ari mu gihugu cya Tanzania perezida wa Rayon Sport Twagereza Tadeo aho yagiye kuganira na mushuti we Engineer Hersi urumva ejo bundi narabonye na masters kabisa mu bintu bijyanye n'umupira w'amaguru ibintu bijyanye na sport management urumva rero ngo yaragiye kuganira n'ubuyobozi bw'ikipe ya Yanga kugira ngo bagire abakinyi batizwa urumva ko buriya Rayon Sport na Yanga hari ukuntu bafitanye uwo mubano hari ukuntu nyine zose nyine navuga na amakipe yego Yanga na Simba n'ubundi usanga zizo zihanganya mu gihugu cya Tanzania rero hari ukuntu Yanga na Rayon Sport nyine ubona n'abayobozi bawo niki ubona ni n'inshuti ngira ngo na president Twagereza Tadeo yarabivuze avuga ko yaje mu Rwanda Engineer Hersi baraganira ku bijyanye n'imishinga yavuze ko umushinga wabo amushinga Rayon Sport ivuga uzaba ari copy and paste ya Yanga urumva avuga ko ku bintu bijyanye n'umukino wa gishuti n'ibiki byose birumvikana ko ikipe ya Rayon Sport na Yanga bifite aho bihuriye rero amakuru aravuga ko president wa Rayon Sport Tadeo ari muri Tanzania aho yagiye kuganira n'ubuyobozi bw'ikipe ya Yanga kugira ngo hagire abakinyi babiri bayo amazina arahari bamwita Jonathan Kapela Ikanga Lombo umukongomani w'imyaka 23 cyane hari n'umunyakenya bamwita Duke Abuya afite imyaka 30 amazina cyane kabisa umunyekongo bamwita Ikanga Lombo Jonathan Kapela yavutse ku itariki 5 z'ukwa kane mwaka 2002 afite imyaka ngo ni umunyakongo n'umukongomani Ikanga Lombo Jonathan Kapela yanyuze mu makipe nka AS Motema Pembe anyura muri AS Vita Club mbere uko yikirekeza muri Young Africans urumva ko yanyuze mu makipe ajya akomeye cyane ariko igihari ntabwo ari umukinnyi usanzwe navuga ukina mu ikipe ya Yanga ngo abanzemo cyangwa se abafite imibare iremereye urumva ko yarako iri zina nyine ntabwo riri popera cyane ntabwo muri amazina twari dusanzwe tuzi mu ikipe ya Yanga urumva ariko biranumvikana nyine abakinyi Yanga se yagutiza urumva ari ikintu wabitegaho se cyambaye Yanga nyine Yanga yego ni ikipe nziza ariko nawe muri squad ya ntabwo igiburamo abakinyi baraho ngaho wenda bashobora kuba baza muri championnat y'u Rwanda bagatanga umusaruro ariko nyine ntago bari kuri rwa rwego rwo hejuru arega amakipe akomeye ntabwo abura none se Real sigeze kugira Eden Hazard utagira ikintu ayikorera muri squad yayo nyine ikintu rushatse kuvuga nuko nibyo abakinyi ntabwo navuga ko ari babe niba umukinyi yarakiniye AS Motema Pembe agakina Vita Club akajya muri Yanga no kuvuga ko hari ikintu gihari nyine uzi ikintu kiba gihari se no kuvuga ngo Yanga hari ikintu baramubonyemo ahubwo wenda yagerayo competition ibihari habari competition abari abakinyi benshi bari ku rwego rwo hejuru urumva ugasanga wenda iyo competition iramunaniye niki urumva bigatuma buri umwanya wo gukina nyine ariko ntabwo ano makipe navuga muri Tanzania hari ukuntu yazamuye urwego ntabwo ajya apfa kwibeshya ku bakinyi yibeshya gake ku bakinyi usanga afite aba agent bakorana bizewe urumva ugasanga afite scouting team iri hejuru ikintu cyo cyarabaye ni kwa kundi umukinnyi agera mu ikipe urumva ari ku rwego rwo nyine bakaba bamuzanye ku rwego rwo hejuru gusa yahagera akaza gusubira hasi nkuko ba Darwin Nunez barageze muri Liverpool bavuga bati azahangana na Erling Brut yarande bikaza kwanga bijyanye na system wenda y'imikinire kuri Darwin Nunez muri Liverpool nabwo bigeze bikunda uburyo yakinishwaga muri mbere yuko ava muri Benfica yageze ara ntibyakunda neza urumva rero ni ibintu ntabwo nk'uyu mukinnyi ushaka gusanga atari umuswa wenda cyamunana ariyo competition cyangwa se n'uburyo bw'imikinire bwa Yanga ariko akaba yaza mu Rwanda agatanga umusaruro ariko uwo numwe hari no wa kabiri mwita Duke Abuya
Umunyakenya y'amazina Duke Abuya yanyuze mu makipe arimo Mathare United yo muri Kenya, anyura mu ikipe ya Kariobangi Shark ni muri Kenya, anyura muri Nkana FC yo muri Zambia, anyura muri Singida muri Tanzania, Police Football Club yo mu gihugu cya Kenya, akaba yo yamutije muri Yanga. Buri ari muri Yanga nk'intizanyo ya Police FC yo muri Kenya. Nuvuga ngo uyu mukinyi yego umukinyi wenda nko ku mukino heruka yari yabanjemo. Urumva ku mukino heruka ikipe ya Yanga yari yakinye kanze ndebe umukino no kuntu warangiye. Urumva bakira niyo bita Dodoma GGFC rwose yari yabanjemo kabisa, yambara nimero 38. Urumva imbere haba hari bita ba Muzize, ba Chama, ba Pakome. Urumva kabisa, urumva we no mukinyi akina nka nimero 5, akina yo Duke Abuya akina nka nimero 8 ndetse na nimero 10 nka nimero 8 cyane. Nunganga akina nka box to box cyangwa se agakina nyine nka playmaker. Urumva ubwo muhire Keve kugenda ko agiye kumuzana Duke Abuya. Urumva Rayon Sport uri tereka nuvuga ngo Rayon Sport uyu mukinyi we atandukanye n'uyu mukongomani, baratandukanye. Uyu munyakenya we arakina, urumva we arakina ya yundi mukongomani akina kuri 7 ko ngukina nka nimero 8 cyangwa nimero 10, we arakina afite umwanya abona mu ikipe ya Yanga. Urumva rero Rayon Sport navuga ko yaba ari diru nziza ikoze. Urumva kubera ko niba Yanga yabigiye kuyitiza uzise nka kuri bagutije umukinyi, ikintu cyayigora ni imishahara. Bano bakinyi kwa kusanga nkabona babahembwa amafaranga menshi. Urumva urabye ko amukinyi azama yagiye gutiza Rayon Sport umwaka ushize w'imikino mu meshi umwaka ushize byavuga ko ngo ahembwa $1000. Urumva kandi ari umukinyi uraho w'izina risanzwe, arazamu yego nayo ifite amafaranga, ariko none ntabwo yegeranya nayo Yanga na za Simba zifite. Nk'abo bakinyi usanga bari wenda bahembwa nk'umubyo $3,000, ntabwo biko byane ko ntabwo bajya munsi $3,000. Ariko ari abakinyi navuga baje gufasha ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yamutsemeye kuba amafaranga ntabwo yabihombye kubera ko nta Kiritoma yabibahaye. Urumva yabimenyereye umushara kandi n'abakinyi bazwi bafite n'amakipe bavuyemo, apana kujya gutera ibiciro ukajya kuzana ba Dafe. Urumva ba Asana. Urumva ukajya gutera ibiciro uzana abakinyi utazi, wazana abakinyi uzi neza ko kuye mu ikipe ya Yanga. Urumva umwe ni burari iminota yabonaga yo gukina, undi wena ntabwo akinaga cyane, ariko urabizi twaba tubizi ko bavuye muri championnat iri fite urwego iriho ndetse no mu makipe afite urwego ariho. Bivuze ngo nabakinyi baza bagatanga umusaruro mu ikipe ya Sport kurutuko wajya gutanga Kiritoma ku bakinyi utazi, waranyuzwa kujya no kubahemba amafaranga menshi y'umurengera. Wahagera muratera igiciro wahagera ugasanga nta n'ikintu kibazo cyane. Rayon Sport navuga ni Rayon Sport ukuntu imira yisobanukirwa. Bwa mbere twabanje kumva ko hari amafaranga itazarenza ku isoko, bavuga bati ku banyamahanga ntabwo tuzarenza $30,000, ku banyarwanda ntabwo tuzarenza $20,000 z'amanyarwanda. Urumva $50,000 mu kugura abakinyi. Ikipe ibigize umurongo ngenderwaho, apana kuburira aho ngaho ukabona umukinyi wa $40,000 araje baramuguza, wa 30 araje baramuguza, batazi profile n'ibiki. Ariko Rayon Sport nibura akujya ngo yirinde icyo kintu cyo kujya kugerageza amahirwe, yajya kuzana abakinyi izi niyo baza bagafropinga, ariko ntabwo wabanenga, nta makosa wabashyiraho. Navuga ko nubwo Rayon Sport wenda yatinze kujya ku isoko, ariko nibura hari ibimenyetso bihari. Urumva ibi ngibi nabifashe nk'igitekerezo kiza ku kipe ya Rayon Sport, gutekereza kuvuga ngo niba dufite ubushobozi bukeya twigenda ngo tugure abakinyi bacu, ahubwo tugende dutire abandi. Niba dufite ikipe nka Simba nka Yanga twumvikana idutiza abakinyi nka 2, shaka kujya nko muri Kenya ugasanga ikipe yitije abakinyi nka 2, ugasanga noneho ikipe iriyubatse igira amanutse muri CAF Confederation Cup, irakubise igeze no muri ya matsinda. Kinyi natekereza ko igitekerezo kiza cyo gutira. Ubwo rero muri Rayon Sport ni Kangalomba Kapera Jonathan bikuye kwitega ndetse no bita Duke Abuya. Ariko hari nundi hari irindi zina kabisa, umunya Senegal bamwita Sidi Sare. Aya makuru ejo ni Sam Karenzi wayatangaje. Sam Kare ubundi ari abanyamakuru navuga mu Rwanda uzumva iyo batangaje ku bintu nyine, urumva ku kigero cya 80% nibura bibari byo Taifu yavuze ko raperi Karenzi yari maravuga kuri Rayon Sport cyangwa se no ku yandi makipe, jya umenya ko hongaho nta bintu byo kujijinganya biba birimo. Urumva hanyuma uyu no mukinyi usanzwe ukina mu kibuga hagati y'ugariro. Urumva ubu ngubu uyu munya Senegal asanzwe akina iyo bita AS Solimani yo muri Tunisia, ikipe yasoreje ku mwanya wa 10 muri championnat ya Tunisia. Urumva izo bita za Olympique de Beja, ni ikipe ikinamo uyu Aniseti yabasoreje inyuma, ndumva yarasoreje nko ku mwanya wa 12. Urumva urumva ubwo biriya Stade Tunisia ndumva yarasoreje ku mwanya wa 6 ikinamo mu Gishabonere ke Casemiro. Urumva ibiri imbere nibura amakipe ane. Yego. Urumva
uyu mukinnyi ariko mana yanjye umukinnyi uko afite indeshyo urumva nabonye ku munsi hafi metero 2 bro Sidisare urumva wenda abantu barazikomona mu mashusho bareo kunangana urumva ku munsi ejo nani munarebe highlight ze ibitega batsinda ari nk'ibya bakasemiro muri Manchester United afite metero 1 na santimetero 96 hafi metero 2 ewana ni umusore naga ari abantu barebare none baba bananutse oya afite umubiri urumva Kigali anganyumvira wowe urimo Rudasingwa Prince ubona ko nta mubiri afite nyina ni muremure gusa ariko kubijyanye n'ibigango wapi ariko uyu mukinyi ebana ni muremure kandi afite ibigango kabisa hanyuma uyu mukinyi yanakiniye amakipe atandukanye arimo FC Lorient yo mu Bufaransa urumva uyu mukinyi ngo bita Famille Rotifi umunyatunisia aramuzi nyine urumva ko yaratashye n'ibiki abakinyi babari wabo akiri imikino 19 buretse banze wumve Rotifi banze wumve ngo ukuntu byagenze kuri Rotifi ngo Rotifi bamubwiye ko baba bari mu bigano n'uyu mukinyi ngabanza abanza kwikanga telefone yabonye message n'abantu kwitari hagati s'abantu barimo barankinisha bari serie bimeze bitwaye ko azikariteze urumva yongera arandika baza president arongera banza gukara mu maso aramubaza ati munami president ibi bintu uri murambwira nibyo cyangwa urimo urambeshya aramubwira ati ahubwo n'umukinyi ubona ko twamudushima avuga ati ahubwo mugire vuba uyu mukinyi ndamuzi mu mutware hakiri kare bataza kubatera gapapu cyangwa se andi makipe akabyinjiramo riwaritera ubuturamutse dushatse twavuga ko nka kira kimwe twavuga ko ni kimwe cyarahariwe APR kwako nibwo yatangajemo abakinyi kimwe cya APR yatangaje barindwi yatangaje abakinyi barindwi navuga ko urumva nibura ibi byumweru bibiri biri imbere ni Rayon Sport twinjiye mu cyumweru cyahariwe Rayon Sport ndimo kureba yose menya ngewe hari ibintu ndimo ndatekereza navuga ni menya Rayon Sport yarabanje kugira ngo APR FC banzirangize ibintu byayo Sidisara kine kipe y'Igihugu ya Senegal noneho Rayon Sport ikavuga iti natwe reka tubanze tureke umuki yabagira ibyarangiza natwe tuze nta cyugaze nta muntu dufite arimo aradutera icyugaze nta muntu duhanganye ngo nibicyoya urumva kubera ko Rayon Sport minategura Rio Day mu minsi yavuba iri imbere kwako bazajya mu mikino nyafurika Rio Day yarabaye kandi babakeneye intwaro zigomba kuzana abafana kubibuga tayari abakinyi bayanga babiri barimo baravugwamo urumva abundi umufana wa Rayon Sport ni cyo kintu ugomba gukura muri iki kiganiro cy'ingenzi banze umenya abakinyi babiri bashobora kuva muri yanga izina ryanyohe kurivuga ikanga nombojo menya uyu mukinyi ukomoka muri Senegal Sidisar nuvuga ngo umu agent wembaza ngo umu agent cyangwa se ushinzwe kureberera inyungu ninde urumva ngo abandi bakinyi areberera inyungu zabo ni bande mbaza wari byo nshaka kumva baza ari kugira vuba umu agent wa Sidisar ni ndaroyizi umu agent wa Sidisar n'umu agent wa Faringanye Faringanye tugena bazane Faringanye urutayizamu washoboraga gukora amateka agatsinda ibitego byinshi byawe muri championnat y'u Rwanda ramukatavunitse buriya muri championnat y'u Rwanda nta bitego birarenga ibya Jire Orimwengo mu mwaka umwe w'imikino ibitego 20 ariko uwo bita Faringanye byagaragara ko ashobora gukora ko gayigo gusa usibye ko yavunitse rero uyu mu agent aravuga ati reka nze noneho nari mfite umukinyi ubatse utsinda ibyo bitego reka nze noneho nzare n'undi byugarira ari mu kibuga hagati ariko abya byugarira undi ubirinda ibitego by'umukinyi wanjye nazanye ubaha ibitego reka nzane n'undi ubirinda Faringanye ajugunyamo n'umukinyi mu kibuga hagati yugarira cyane ariko Sam Karenzi urumva kandi no givuga umunyamakuru wa mbere mu Rwanda urumva nuvuga ngo Sam Karenzi yanavuze ko hari undi mwarabu umwarabu abantu bijya bibuka ba Youssef Lab urumva n'abandi baki n'umunya Brazil yazanye bamwita Rafael Jonathan da Silva yaratubeshya urumva urayabeshya bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda urumva undi mwarabu kabisa ubwizina naryo dushobora kuzaza ku munsi w'ejo turiba gusa abafana ba Rayon Sport noneho mutangire kabisa mugire akanyamuneza mugire murari ariko nibyo bwo muri Sport twakari yavukiye mu giwa Dakar mu mwaka w'1996 ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa n'umusore w'imyaka 29 ariko muremure cyane ikomereze no muri APR yes twageze mu ikipe ya APR Football Club ikipe APR Football Club n'ubwo wenda turi kugenda dusoza twasoje icyumweru cyahariwe APR ariko hari umukinyi umwe usigaje gutangaza naravuze ngo hari umukinyi umwe abanyamahanga babiri nzazana umwe twaramubonye ni Dao n'umunya Burkina Faso hari igitsina bita Issa Niare
cyane Etoile du Monde urumva uyu ni umunyamari kwa Adama Bagego na hanyuma bamwita mutangazaje ubushize ndabyibuka ko twaraniganire rwose ko icyo kiganiro cyo kiganiro uravuze ngo mwariga urumva oya twariganye twiga nayo urumva niyo muntu watangaje aya makuru mbere uyu nguyu ni umu insider w'ikipe ya PRFC mutangazaje ntestora nambwe ati yatangiye itangazamakuru mfite imyaka 2 urumva hanyuma uyu munyamakuru wa Isibo FM ku munsi w'ejo kabisa yarabitangaje avuga ko ikipe ya PRFC iri mu biganiro bya nyuma n'uyu munyamari urumva Saniyare urumva ariko uyu mukinyi ikipe y'ingabo z'igihugu imangane n'andi makipe y'Iburayi arimo ikipe yo muri Denmark urumva hanyuma umukinyi w'imyaka 21 y'amavuko arimo batsinze ibitego byinshi urumva mu ikipe nyine ya FC Valence nako mu ikipe yiwe nyine urumva mu ikipe yakinagamo hara muri Mali ariko uyu mukinyi yananyuze muri FC Valence yo muri Espagne urumva nuvuga ngo yakuriye ku mugabane w'Iburayi n'ibiki aza kugaruka nyuma ku mugabane wa Afrika harimo arakina ubwo rero bafana ba PRFC mumenye ko uyu mukinyi nawe ikipe yanyu mu biganiro nawe kwera ko niba ureba neza ikipe ya PRFC iragerageza kugura abakinyi bakiri bato dawo twarabonye no mukinyi imyaka ingahe 21 uyu mukinyi w'imyaka ingahe 21 cyane rero ubwo urumva nuko bimeze kabisa hanyuma ariko ku munsi w'ejo nabwo hari undi mukinyi nabonye uvuga mu ikipe ya PRFC urumva w'umunyagana ariko ngo APR yaciwe miliyoni 145 z'amanyarwanda urumva amazina kindyohera nayo muri reyo bamwita Berkum urumva kanzende umukinyi yitwa urumva bamwita Stephen Amankona Stephen Amankona twamugarutse ku munsi w'ejo oya ntabwo ari ku munsi w'ejo ndumva Stephen Amankona dushize nk'iminsi nk'irindwi twaramugarutse cyane kabisa Amankona twamuvuzeho urumva si yekaye twabanditse cyane nuvuga ngo uyu mukinyi asanzwe akina ikipe ya Berkum Chelsea urumva cyagera twagarukaga kuri ba Yawo Evra Marcel Agbanyo na ba Ibrahima Keita na ba Jacques Pantois Diarra nibwo twanagarutse kuri uyu munyamari bita Stephen Amankona nuvuga ngo ikipe bita Edmond Okayo kuri The New Times uyu nguyu ni umwe mu bantu bamureberera cyane urumva rero ku munsi w'ejo nibwo yanditse ko uyu mukinyi ngo ikipe nyine yo muri Ghana urumva bayita nkuko namaze kwivuga ni Berkum Chelsea yaciye APRFC miliyoni 145 z'amanyarwanda ngo barababwiye ngo niba mushaka ari muri Berkum Chelsea ari intizanyo ya Sante Kotoko yego urumva ariko ngo uyu mukinyi aravuga no mu yandi makipe arimo Kaizer Chiefs yo muri Afrika y'Epfo za Yanga na Simba zo muri Tanzania ndetse niyo bita Ismail yo mu Misiri ngayo nguko urumva bwenda twasoreza ku bijyanye na Mukura Victory Sport mukura ku munsi w'ejo yongera amasezerano abakinyi babiri navugwa abandi bo urumva uvuga ngo abandi bo impamvu Mukura itarimo rongera amasezerano abakinyi benshi kubera ko yari afite n'abakinyi benshi bayisojemo amasezerano kandi banitwaye neza baracyari kugira ngo barebe ari amakipe y'amafaranga nyine urumva nka Rushema Chris bifuje kumwongera ariko azajya muri Sport ndetse na Narindwe Mabure ku kigero cya 90 nibura n'9% bazajya muri Sport bivuze niyo mpamvu bo batigeze babona babongerera amasezerano ariko ku munsi w'ejo kabisa wabita Hakizimana Zuber umwe mu basore banyuze amakipe atandukanye mu Rwanda akineye Bugesera akinira AS Kigali urumva yazamukiye muri Vision urumva ku Mumena urumva rero ikabise yongereye amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport urumva Waziri ikipe yo mu karere kahuye ase undi mukinyi hage nta wundi mukinyi jongera amasezerano harundi uri kubona ahubwo ikintu nshaka kugira ngo tuze kugarukaho bamwita Ombolenga Fitina bamaje atese Ombolenga wagusubiza muri iyo wabyeme yamabaje ati nyuma yuko wenda uramutse uvuye muri APRFC nibyisubiyemo ariko uramutse wongeye kuyivamo ikipe watekereza kujyamo makipe watekereza kujyamo Sport irimo banza umva ukuntu yasubiza banza ugakenera kumva ariko sezishobora amasezerano ashobora kurangira bikangombwa kujya gushaka indi kipe mu makipe aza ku rutonde rwa Rayon Sport yagarukamo andi bazitazana ntago yazamo kuko ntago na biragoye ko nasubirayo n'ibibazo nahaboneye kandi ndengana nta n'ikimwe cy'ukuri kirimo biragoye cyane yes bamwita Ombolenga kabisa avuga ati biragoye kabisa Ombolenga Fitina yagarutse ku bintu byinshi rwose yavuze ko kubijyanye na ruswa yashinjwaga bitari byo yavuze ko ngo Imana ikinashimira Imana nuko nibura bamukuyemo nibura yatakaje umwanya Rayon Sport igeze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro ikiri ku mwanya wa mbere nuvuga ngo yatakaje igikombe
yaba icya shampiyona n'icy'amahoro nta ruhare na rumwe abigizemo. Gusa Ombolenga kabisa ngo yarababaye, umutima we rwose waragiye urababara pe, watekereje no kuba nyine wanayumvaga ngo imbaraga zarashize burundu, anagatekereza ku bintu byo kuvuga ngo byavugaga ngo aramutse anakomezanyije na Rayon Sport ntabwo muri uyu mwaka w'imikino yajya akina. Ubuyobozi bwa Rayon Sport niyo makuru yabaga avuga ko ngo ari wo mwanzuro byafashe, ibintu byamubazaga cyane kabisa ngo ariko si wabonye yongeye gusubira mu ikipe ya PFC ngayo nguko ibyo afite Ombolenga atangaje. Ombolenga afite nagenda ndamwumva ku kintu namwumvaho. Ombolenga ntabwo twambara abantu batumye Rayon Sport itakaza igikombe. Niba koko urabizi atakaje umwanya Rayon Sport ku mwanya wa mbere anawutakaza ikiri muri trono y'igikombe cy'amahoro. Ariko umushinja Ombolenga se Ombolenga nyine ku giti kiko nta mwanya bigeze wamase ngo turebe ngo abyice nibura turebe. Anjewe umuntu nkibazo nibugingo yakibonera guhahaje. Areze reka dusoze ikiba kita ikiganiro Game Changer. Twagarutse ku mazina akomeye yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, amwita Ikangalombo Capellan Jonathan umukongomani, amwita Duke Aboya n'umunyakenya, ndetse n'umusore wifuzwa n'ikipe APR Football Club amwita Issa Niare n'umunyamari. Reka tubashimire cyane, nitwa Ishimwe Arite ndi kumwe na Arezi Niyonyungu ndetse na Director Melvin Pro kuri kamera. Mwakoze cyane. Murekate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye. Ni bisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. Ubuse mama ko nge ntabona amafaranga kugura izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho. Kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye. Uwo muceri utumye utemba itoto gutyo cyane rwose. Ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida Alois Supply Company barahari ku gacu twese. Ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete, cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse ni Kabuga kwa Mayisha wabahamagara kuri 0782555999. Mu rwego rwo kwirinda impanuka zaterwa n'amashanyarazi mu gihe cyo kuyashyira mu nyubako, ni ngombwa gukoresha abatekinisiye bafite ibyangombwa bitangwa na RURA, kuko mbere yo kubibaha habanza kugenzurwa ubushobozi bwabo. Urutonde rw'abatekinisiye mu by'amashanyarazi bemewe na RURA murarusanga ku rubuga rwayo ari rwo wa3.rura.rwa ndetse no ku mashami yose ya EUCL. Hagamijwe kandi kurwanya izo mpanuka zikururwa n'amashanyarazi, buri nyubako y'ubucuruzi nk'amasoko, amabanki ndetse n'ahandi hahurirwa n'abantu benshi nk'insengero, amavuriro n'amashuri, ba nyirizo nyubako barashishikarizwa kuzigenzura rimwe mu myaka 3 kugira ngo hasuzumwe niba amashanyarazi azirimo cyujuje ubuziranenge. Naho mu nzu zituwemo bigakorwa rimwe mu myaka 5. Ubu butumwa mubugejejweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro, RURA.